Hey, cepat nota. Compound interest si exam hong kido pala kon very basic question ho tabang kido ala bona bol deo na. Question hong twist na ala na dar hain deo cho pijen nam tile compound interest si thil ki compound means successive number hi lin che de ya chana. Calculation ho pha lo din he thimam. Very simple ho hi lebo. Calculate compound interest atom you otherwise dar ha deo simple interest pham. Kabhi hi compound interest from hin explain ka simple interest to hin ipiki relate nam principle hi bam sum sang khat tu na athimam principle hi sum sang khat tu tin ai lehin rate is at dom 10% tu to rate 10% tu tin time hi punga tu dom 2 years tu to kumni televan amount so much ina khoi jan hung ni dam na simple interest is at dam compound interest is at dam simple interest is compound interest hoi chilin jadam pisa compound interest lin jadam double interest hai interest sunga interest kila ja cho simple interest bela cho now simple interest si video chilanga simple interest simple interest si video chun kumhung gya na pi chai ta ka chu ne interest ko ki bangso ke re chala na na sum pi apna ki calculate so ke re chala na kum khana chu tika banga che first year hi atam principal chi sang khat chala na sang khat chunga khu re za minimum 10% la chun 10% kala hela chun 110 ta na 110% de chala na amount chu ethiamam ai lo le it's upper in the direct in it's upper 10% ka bele za tam che 10% ka male 1000 plus 100 ka di thiam 10% 100 di chala na 10% of 1000 chana 10% of 1000 10% of 1000 na zero ni to zero ni ki kale 100 ta khla na ale kum ki na yong hi pi da ham 10% ma mai da na is 10% he ko ya ham hi pa ma ma hi cho za dam che 1000 plus za dam sorry chi 1100 da cha na ko da plus ifam che 100 ma ma de chala 10% Ilawang Ibizin am 10% ni principal apna ki kachana 10% ni principal akum chenga ki banga gati chula na percentage ethemam ya cho aki go mai le ta chung ki gom chula na and simple interest compound interest hunga chung le ta simple interest khod of phapharo ta simple interest kam principal PRT by 100 chuna PRT by 100 chuna principal at ham 1000 na rate la time la zero ni ke kal hata zero ni to 2 na 2 into 0 ni zat ham simple interest 200 ta chuna amount is at the time principal plus simple interest la na principal ho jat ham 1000 simple interest is at ham 200 na ago mazat tam 1200 chila na ale khone chama banga chu chilanga simple interest na cho chilanga ka compound interest bola to compound interest formula pe ham compound interest lang kharo na compound interest chu ko basic formula ya na compound interest ki explain ding me me formula ka sidi e bang formula I solve lo do so formula solve wala calculative wal the rate ho hi 16 by 3% 11 by 1% ki phala calculative wal de na ya chu concept ka do chu concept chu ne do e bang chu basic ni ya chu ga be the compound interest ko pi ham amount ko pi ham principal 1 plus r by 100 to the power t ti ko time ya na en ngam ti thi follow na
chi le kum pa ya chi rate ya chi principal na chi amount pa cho ele chila ngayong hi amount hi piam amount is equal to principal plus pidam compound interest cho compound interest as amount jo compound interest chala na ele kun principal ki pe na cho ki pe ele amount hi hold over ele chun hold thi so compound interest ko hold thi din principal ko hold thi din na compound interest pe ta wala amount minus principal ka di thiam amount minus principal na compound interest amount principal ka chi do la chai ta na simple interest as direct formula ma compound interest hai amount minus principal jiti ka board tam amount ko pe ham p 1 plus r by 100 to the power t minus principal diam it's a compound interest formula jitam p1 plus r by 100 to the power t ala compound interest ko lehan chala ngai simple interest za mom chahe simple interest za mom 200 mo chana simple interest za ram chi 200 compound interest ki hanai lo na amount hi simple interest za ham 1200 chala na pele chala nga compound interest ko de touch hele chisi space pun chirap ta nyo ba ta na compound interest formula jo pi ham chala nga hi compound interest so principal 1 plus rate by 100 to the power t minus principal na compound interest of principal za ham 100 diam 1000 na 1 plus rate za ham 10% by 100 to the power kum za ham 2 na minus principal na ele chi basic formula ta so compound interest solve ma sauta na ele ka bola hele za da tam chi 1000 hi so ko de bracket am se ko khot ma sa de chala na chi 10 na 10 ka thi chana divide na hai na 1 plus 1 by 10 ta chana 1 plus 1 by 10 diam mixed fraction chana chi mixed fraction a ko noi lang ki multiply ya chung ha to k na denominator om chala na le piso tam chi 1000 into 11 bracket aka koi thi 11 10 into 1 ko ipiham 10 chala na 10 plus 1 ko 11 by 10 to the power 2 minus 1000 na 11 square ko piham 11 square ka 1 to 1 ka ji sang ha chi piti ka ji dham bracket ni hongi to ni ve ji la chunna pijam to la 0 ni to 0 ni ka kale ke chai na minus 1000 11 into 11 1 to 1 chala na 1 to 1 into 10 to ham 1210 minus 1000 compound interest ki muta chana 210 chipam compound interest chala simple interest zan ham simple interest ka 200 chana hoi chitam zom compound tam zo pizza compound tam zo ham tele interest chunga interest kila ja cho simple interest ki heta compound interest zatam 210 na ele amount chala amount hai principal plus compound interest jura na compound interest achuna sum kanala na aling kya kapi phal le interest kuma kapi tha de chala na principal zan ham 1000 compound interest zan ham 210 ago ma zan ham 1210 de 1210 ale amount is at the time kasumpi kapi na so is at the 1210 jisim compound interest ana hoi jatam zo amount no sumpi ang tam zo re compound interest ana compound interest ang tam zo he timam ale a formula ta to chi ana no formula ta chi example ta bol na thei din eta bol na thei lo om le cho example a rate ni 10% ya chu 10 by 100 tila 3 by chala na 16 elo la 1 by 3 ki tala 1 by 33 1 by 3% tala pidi ko 33.3 na divided by 100 tila kon calculation sa ta ong de na ya cho concept kel de cho so simple interest to compound interest ki hen an he ta chana simple interest cho bai ta akum to rate i sima akum to rate ni multiply ya principal so lo chana amount so yin ya na teka banga cho simple interest ke dinga le principal into biham sorry
simple interest acho asumpi ke dinga le pire tam principal into simple interest is na principal plus SI jola na teka mga exam rate to time go simple interest ko pam PRT by 100 ke dia rate no time ki pi jola na exam rate no time he 20% jam ala jon principal la 20% kap le chai da jola na man ko 20% kap dinga la jon 20% ka ti thi chana 20% of principal ko ham 0 ni to 0 ni ke ka 1 2 0 0 janya 0 chana chota bounce ya simple a che very simple kum changa cho rate ki ba ki khilo e ba cho compound interest a cho ich kum jo phalen interest kana la to chon principal tha so ding na aba ka bol ke la che kalo pen to chon chala he principal interest kala cho chala iding a principal ki ta na ta cho pung pung ni cho compound interest si basic formula ya na ele to concept bi khel de wa che pham tele alpha pia amount principal to compound interest aki pia hila na ratio method ang khuti ema ratio method ela simple data ho hena dinga ka se ya tree method I bol you cho ratio method aga try de do the ratio method I try de while compound interest equity bol you ham ama sa pe na rate rate I do cho 10% chalo na 10% ko pe ham compound interest rate na pa mo cho 10% ki chalo na 10% ko 1 by 10 ki cho 1 by 10 ka tela nu ya mi pi de ham principal ka sum pi di cho principal na ele successive concept to bang ya na compound interest cha kal di chalo na sum pi kal di chalo na somla aman interest ala chalo na somla khan interest ala hila khun achunga pim dam che compound interest lo ding compound interest ta bang hindi chalo na sorry cái quay được nó to chúng tôi học điều rồi nó rate rồi nó chứ compound interest lo rate rồi nó rate hi le compound amount ko pi tam principal to rate ko ma le amount da rồi nó amount ko 11 ne da rồi nó opportunity ratio ka bola le pi ke bodam changa hi principal amount principal a jan ham 10 amount a jan tam 11 da cho na kum khare hi le ki chai ta cho kum khara dinga compound interest jan ham khat hi che biam compound interest for 1 year ta themam che compound interest ta chona che compound interest principal da wala che ding amount da wala che ding compound interest wala che ding e wanga kum zat tiam che kum ni di zona na kum ni tia hera chon ipi bol ham chi kum ni tia hera chon chi kum khana hela kum ni je pi da ham akum ni na themam kum thoma tia le pi da ham tum thona chi se ka bol na ka multiply di thema atu tera chun kum ni bo ya atu chi se multiply the principal to that tam 100 amount to that tam one chi kum ni da cha chi kum ni principal kum ni amount interest to that ham 21 chi compound interest ta cha and question in p hole principal p jana na principal zan ham 1000 है जना ए वंगा ए हन इला वा जो प्रिंसिपल जखन आइला छना आ वैल्यू त त जन हम 1000 इज ना का मल्टीप्लाई ngai हम 10 ना का मल्टीप्लाई ngai ना 10 ना जे का मल्टीप्लाई ला बोना 10 ना का मल्टीप्लाई लो चे 10 ना का मल्टीप्लाई आले कंपाउंड तेरेजा सो ताम कंपाउंड तेरेजा सो ताम 210 ना अमाउंट जा सो ताम 1210 sidiam calculation mam lo chuto ante de ngawi calculation bayam amount 1210 mo na amount zan ham 1210 principal zan ham 1000 compound interest zan ham 210 nati mam calculation lo chana chita banga chu dot tang ka tinga banle try ki rote formula khola ka sepen chu ne thina di me wa ka bole exam phala na ja lo du cho unnecessary ana ja lo du na pha na so ma lo du na very basic mo mo ngale di body e banga to hi
question ven lang complicate na sala dal yang tepisi nam tille calculation lo dia ti compound interest calculation lo dis phasu mang lo the principal za la du ham principal mama 1000 mama le ki to rate za la du ham 25% 20% 20% time ya kum thuma la ta to 3 years chilanga jiute chilanga khot na principal za la du ham 1000 rate za la du ham 20% time kum za da ham 3 years 3 years ya le ama ipi hol intem compound interest wala na compound interest wala ti hol utama sa pena abon jagya papra ka pade ka tiam rate he ka man cha de cho ipi za rate gila ham dila calculation nom na ding principal cho rate na hum ki bola la te ka banga cho 20% he la cho 120% principal cho 1000 into ki ya chlai calculate chala na aka no de cho na meu se rate na pra la de na compound interest also rate is very important chapana pa du cho principal ya na ding rate cho ham 20% 1 by 5 chi pi tam compound interest pi tam principal amount pi tam 5 plus 1 kal interest kal jala na amount se ta cho na elema sa pe na hi principal ka mat de cho principal ka mat din chalanga hi principal ka mat din chalanga amount ka mat de ta na principal zat ham 5 amount zat ham 6 kum zat ham kum thom chana kum thom me la cube ka bol yang the cho hello le chi kum khat ta na kum nya zat ham 5 by 6 to kum thom ma zat ham 5 by 6 ne thema cube ka bol yang la ke chai jola na 5 cube by 6 cube ka ti the chen thema evanga cho akum chana visualize the de wa square tam ta bol na confuse area na chi 1 year 2 year 3 year na la 5 cube is 6 cube is 216 la na 5 cube is 125 6 cube 216 cube बात तो ची डिफरेंस है हम 6 minus 5 to 1 अब आना ची 9 ना 91 की चाहिए तम अले compound interest जात तम ची compound interest ता चो ये ची पे हम principal ता ना ची पे हम amount ता चो अले question है PKPM principal चो PKPM 1000 की पे ना it's 1000 ihan 125 is also ta rupees 1000 cha compound interest order tele 91 order antina cha 125 was ham rupees unitary method also 1000 hichi on hisab mai lo ya na ata ta pa jo chi cha za som le nga hisab mai ke la pen cho to ta cho sang khar cha na chu tela chun khat value cho 125 value cho za hila khat value cho za the tam 1000 divided by 125 compound interest is at the time 91 chala na 91 is equal to 1000 into 91 divided by 125 na kata 5 25 gaun chala bola 25 4 25 5 times na jam 25 live ko gomala zakhat ta chana 25 ngabe ko goble za som ni langa ne thimam 25 khat ve 25 ta na 25 ni ve chu som nga ta na 25 thum ve chu 75 25 li ve chu zakhat ta chana zakhat chu nga khat ka be ke na la 125 nga ve na ta chu ka calculate the 25 ni li ve chu zakhat ta chana na li ve zakhat ila som li ve chu sang khat de chala na li chu zakhat ila 0 ka be le ke chai na 5 is 40 it one is 8 9 compound interest rupees asumazat ham 728 si holen ti cho it's a method here when lang it's a ratio method ki diya na no ratio method na hi compound interest rate time ki compound interest principal rate cho cheng hold ne ki tila bo hold ne nga ba ya na achu tila wa hele tree method de man de cho mata ama sa pena principal za la du ham
1000 hi che bai pe no rate zo za la du ham 10% time hu 2 years na 2 years la hatin 2 years in pan to ai ta na confuse lo na di no 2 year in pan hi ti win 3 in row hi ti win 2 year apana 3 years ana to ama se pe na rate zo za di kitiam 10% is na rate interest rate kal kal jing chala na ya cha plus ka bol na hi chi pi tam no ya hi principal chi pi ham compound interest for 1 year na abana amount pi ham 11 ta chana chi ratio method pa chi ya na ratio method pa za lo a ip bol jam ta hi principal pa bo va du ta cha no yam pa hi pi ham principal ta chala na ma se pe na principal hi chala ya hi za kla da 10 na principal chu kumzat ham kumni ra chin principal square de chala na zatam chu 100 na principal zatam principal hi 100 ta chana rate na denominator pa kila chala na kumkhat kumkhat ta chana che kumkhat bana kumni chana abana icha hi percentage 10% chala na 10% to 1 by 10 chala na 1 by 10 in multiply chinsa som che interest rat mo chana chalanga sa som 10 athemam aile chapa na hi akum kin na hi chapa in interest pi nga chala na chapa interest 1 by 10 ma kila ki chala na zat ham 1 athemam aile khon hi chi kum ya 3 ki chai da cho kum khana chai le interest chai le chipa si chai kila ya na kum nia hi chapa jon kila chipa jon kila he themam ko sedan cho aile khon simple interest da tam chala he simple interest da dham 20 de chuna chi compound interest first year to ke bon chuna compound interest se pidam 10 plus 10 simple interest also 10 plus 10 to 10 plus 10 compound interest also 10 plus 10 plus 1 is that ham chi 21 na ketemam principal is up pivam hon 100 rupiah wala chun rupees is that ham sumta ta chu rupees 1000 da chala na 1000 is that them some 10 times chala na ale hin compound interest hol na ti chuna compound interest hol na ti ai jar pi tam 21 है 10 times का बोल रहे हो compound interest चीज़ा हम पुलांग आखो 21 चुना 21 तो 10 times का बोला लेजा देताम 210 ची compound interest था ना simple interest होल्ड इंटरेस्ट ला 20 चुला ना 20 into 10 times का बोला लेजा दम 200 second year चाफा बोला तेरा माल third year चुनाव तो ये थीम तो अब हले suppose okay rap tang ka ting question khat bol ki ote second ye na le ote na mala third year chuna ta kumya cha compound interest so ya principal so la 6000 la ta 6000 principal heading rate se pe ham 16 2 by 3 percentage na time to 2 years compound interest hold in lang simple interest hold in this principal sumpi chisa dam 6000 na rate percentage up ham 16 2 by 3% kumza dam kumni compound interest dam simple interest dam hold in the hold audio tam ama se pena meu se rate apre ma deu cho represent the calculate on the ngana 16 1 by 3% 2 by 3 percentage will be 1 by 6 so na percentage me achi da 16 2 by 3% kho basic na chi wa le pitam 16 2 by 3% kho basic na ka boling ale piti ka bol tam chita ka multiply de chung to ka ko bi chala na percentage means percentage azole boloten na 3 is 18 48 49 50 by 3 diam 50 by 3 na percentage was हम rate into 100 ना
percentage percent to divided by 100 chula into 100 log divided by 100 chula na diam 0 le 0 ki kata 5 1 is 5 5 2 is 10 is that mam chi 1 by 6 ya 1 by 6 sun put na chi cha ajo tia hele 6 hi pela du tam principal ala du ta chana principal chi za du ham 6 kumizan ham time 2 years at 6 square na principal chu ya de tam ta hi 36 principal chu 36 ta cha le kum jan ham kum khat kum ni na rate chu jan ha gatiam 1 by 6 chula na rate chu 1 by 6 na multiply ale zat tam chi 6 bota zat tam chila 1 by 6 de chula na kum ni na yang jan ham 6 ale he chipen nang he interest killer ta jo compound as kum ki na kum ki na izat interest kila am ki bang chola na 1 by 6 ko bola izat detam 1 simple interest izat detam simple interest ko izat detam cha khon simple interest is equal to 6 plus kum khat he chi kum ni 12 ta chona compound interest izat deham 6 plus 6 plus 1 6 plus 6 plus 1 compound interest na he chi ka hi pam simple interest la na let's see piritam compound interest le simple interest difference of simple interest the compound interest kitle pam 1 ne jo a difference means minus la chuna chibo se mo chola na difference of chuna ipotin or I should do compound interest 13 da chuna principal zan hetiam 6000 la 36 is ham चलेंगे प्रिंसिपल 36 is at rupees 6000 ना अरे चलेंगे आज इतना यो 36 को rupees 6000 ही ले rupees 6 नहीं तुम ही ले 1 unit is at 6000 divided by 36 ना हिदिन कोई 1 unit ही कोई तनिला खुद पे ही तो compound interest होल्डिंग आले पिया compound interest was 13 to multiply result na compound interest 13 is equal to 1 unit chele 13 unit to be the term 6000 sorry compound interest 6000 by 36 into compound interest is ham 13 na 13 is times sum 2 3 is compound interest ham chahiye 3000 या जो खुद पे ही तो ना का भाई चला ना खुद पे लो दो कंपाउंड इंटरेस्ट को लो देगा लेला या सिंपल इंटरेस्ट को लो देगा लेला कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 की बता ना सिंपल इंटरेस्ट को लो देगा ले 12 चला ना 12 है 6000 into 12 by 36 that time sum 12 3 3 2 is 6 2000 sum को देगा ले कंपाउंड इंटरेस्ट आतो हम सिंपल इंटरेस्ट आतो हम compound interest atong na kumnin he tem tam chakho le compound interest non se to principal p koi du ham se to elo le mon principal and p wana amon rate and p amon and p principal in hold off atio na question khat velta okay principal I hold on the one principal hold on the rate is ham rate to 12 1 by 2 na percentage time here 2 years compound interest if we have rupees 6.80 ti hodo do tam compound interest mon pita jo samana an pita chi ti hodo do ham chahe compound interest if we have compound interest is equal to principal 1 plus r by 100 to the power t minus principal kati the chana principal kelol x kati din chi re na hi pick board ta 12 1 by 2% 12.5 kati chana by 100
1 plus chong cho is the square ngai ham 2 times calculative root wal ta na so ta bang ti wal ham 3 method ho point ma ka tina cho red hi 1/2% ipm or hi 1/8 tina chala na le principal to ra la du ta cho principal to 8 kumzat ham 2 years ya cho 8 square 64 ta na 64 ipm principal ta cho kum khat kum ni na diam ele 1/8 rate chuzan ham 1/8 chula na 1/8 times bole chuzan tabi is a 64 is a 64 ta so kum khana get interest apana kum nia get na ewa compound interest cho kum khana interest amu pa pas interest amu be ke dusala na zar moam 1 amu be chana multiply la chano una mu be hile to khoi zat tam compound interest simple interest is at ham simple interest 8 plus 8 is na 16 compound interest at ham 8 plus 1 who 17 na a question of compound interest at hetiam 17 ai honi mocha sumta ta rupees at ham 6.80 17 value cho sumta ta ja cho question of principal whole in the na ele one value is at the term 6.80 divided by 17 diam ele principal value ho jat ham principal ho 64 jala na 64 value je pere tam 1 times 64 times ka body jala na 6.80 by 17 into 64 times netimam ele hin 17 jar ham 4 times ham acha na penny 4 7 24 4 I get ya so 4 times and trying 4 7 28 4 1 is 4 5 6 acha tere jepa jo he na jepa jo he 60 jepa ka the de jepa jo ka the na point ko kala do ding point on ya he point kala do ding ala point zawai jar mam 0 ni ya chunui langa 0 ni ko ko ta point om ta lo na point kala ro ta cho decimal point om pen na kala do le decimal point kala do le nui na 0 ni ta na 0 khat to 0 khat ka ta na 17 1 is 17 10 na 170 ka di the na 17 4 a 68 ne them tam ka dan cho bole na confuse am tra cho 2 2 is 4 2 5 10 diam elo la 10 no ya 10 o mai le ka thai tlo pi khola na 10 pa ka lo vinum ta nyo ei ji ka thai de lo de ya cho na achunga se ko multiply decimal ka ko na ka man le ka cha yang ya na 64 into 4 by 10 achunga te ko multiply the 4 for the 61 and 4 is 24 plus 1 25 divided by 10 ala cho 10 ho ka su mang denga la nuna pra decimal ka ko ke de na 25.6 rupees si principal so netem tam do dan so simple interest hold until a pide mong 16 times I can multiply the depend 16 times I can multiply the net amount tutile kum thumpa chunai bote na kum thumpa he jingla phatem bolot kum ni pa clarify hoten na kum ni he the na ya ta chen na la question khat bolot kum nia he now bata che icha he bata koi concept kan ne ke nge cha he simple interest if the हम 8 plus 8 चला ना 8 plus 8 चला ना compound interest if the हम जिसे से रहता है ना 8 plus 1 ना ले first year simple interest if the हम ना visualize थे ना दे वाका से चो कुम खा simple interest जान हम कुम खाना तो get से चो ना
abana second year ahola second year simple interest ho jat ham 8 mama chana ala khon total simple interest ho jat ham second year ka dia 2 year ala 2 year ka tilala 2 year simple interest ho jat ham 8 plus 8 equals 16 pata now first year kum khana ka tina cho second year tela kum ni cho gana 2 year ka tela chon kum ni sunga cho 16 he thim tam itu ta manga cho compound interest si jat ham hichi ta chola na jat ha che 8 plus 8 16 17 diam first year compound interest la 8 dia first year compound interest the first year simple interest ke banga ka ti chola na chi se na cho second year compound interest la 9 epizinam tile hichi interest kum khana interest anon chunga chu 8% interest ha be ke la khat chuna na chi ha be the themam 8 plus 1 8 plus 1 cho jam 9 ta chuna second year ho ale 2 year compound interest is at ham 8 plus 9 ta chuna zar ham che 17 he thema hicha question tam tam gi dong thei cho le suppose difference of compound interest minus simple interest for 2 years for 2 year is kumni sunga tina to 2 year ajo pm difference pm difference pm 2 year ajo 17 minus 16 zola na 17 minus 16 ko pm 1 mata now haja diagram hi hoite visualization hi chok sing tanga hi question amon na sum value am pi cho second year simple interest hi zat hi yan pi cho pata che simple interest is at ham si ta chona na compound interest is at ham si ta chona na difference is at ham chibo ge hi chola na and suppose if this is na kya na me chi tawam ya thi ta diwam ta panan chida ma question ka kan ji de cho if second year compound interest is rupees 900 find principal pay them nên thế mà question ấn độ cho pi độ question ấn độ cho second year compound interest को rupees 900 थी ना second year compound interest पे तो वहाँ first year चला ना second year compound interest पे हम 8 plus 1 9 लो देंगे second year compound interest पे हम 8 plus 1 9 ना मतलब ना अंदाजे के नहीं है से फर्स्ट ईयर था ना से सेकेंड ईयर था ना रेट 8% है या 1/8 का थी ना रेट ही 8% रेट ही हम 16 12 1/2% चला ना 1/8 थी चला ना 1/8 का बोला ले 8 था 8 अबाना 1/8 का बोल के ना ले जाता 1 ना ओके फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे हम 8 चिबो से चला ना सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट ला सेकेंड ईयर अकुम नी ना पास से के गो माहे लवा 8 से चना अले फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ला सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ला 8 plus 1 9 ना क्वेश्चन इंदो को हम compound interest na le compound interest la compound interest si ta na simple interest la si ta na ala to jo question nan do ko pham if second year compound interest chang ma ta wa cho ta thawa kita simple interest pham 8 plus 8 na simple interest ago ma ke dong ta cho kum khana hello kum nya hello simple interest proper na compound interest la 8 plus 8 plus 1 था ना फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट हम
get से first year चला ना second year simple interest हम 8 2 year रहते चो 2 year चो कुमनी सुंगा तीन चो कुमनी सुंगा जार हम simple interest चो 8 plus 8 ना first year compound interest 8 second year compound interest 8 plus 1 9 ना second year compound second 2 year रहते चो 2 year कुमनी लेंगा ला 1 plus 1 ना difference आती ले पे हम जिसे compound interest या जिसे simple interest ले difference पे हम इपागी क्यों खड़वा की खींचना ना simple interest तो compound interest की खींचना चाहिए हम simple interest compound interest में ना simple interest 1 ना लाची आंसर खुद होते हैं कभी चेक explain ले आने पता रहता 2 year compound interest के जान हम 2 year compound interest 9 चला ना 2 year CI को जान हम 9 को रुपीस वैल्यू amount क्वेश्चन आप पीपी हम 900 ना तो तिले one value जो पीरे ताम 900 divided by 9 rupees 100 ताच ना the question है पीदों principal hold है ना principal है पे हम principal है 64 चला ना 64 जो जाना का multiply ना हम 100 ना का multiply जरा 64 100 2400 जो principal ताच ये थीम हम क्वेश्चन चीज़ है question khác cần độ đều question simple tại hình dung cái tiếng chữ đúng số chỉ hết nào đều vẫn nó hết nào đều là đang sử dụng bài sát thật cùng thuma dính lên bộ thế cùng như là confirm tất cả vấn na cùng thuma dính lên bộ thế là bạn question khác nhiều khác cùng hỏi là chỉ cái pi hỏi là cùng hình cái pi cho quarterly annually nghe cho cùng hình cái means annually biannual ले quarterly ले पे हम half yearly की तो खर्चा की फिर किसे नहीं लो या ना जों की बिफा चुनी इतनी बॉडी हम दिया तो उनके लिए या एमा तो है very simple if find the principal and amount है ना find the principal and amount if a sum of principals in its own is lent interest at 11 1 by 9 percentage ऐसे मैम 11 1 by 9 percentage ऐसे दियो हम इलो ले simple ताऊ ची पीजी दियो हम simple is इमें सदियो हम ची बंजंग दियो हम ची बेहतर तो ची hold in if also compound if cutting the चला if thing चाहिए ख्याल जी होता if compound interest is equal to rupees 1900 if compound interest is 190 होता compound interest को 190 ही ले principal hold in amount hold in बिती it's a question है ख्याल जिनके दियो तो concept है थी ना दिवा अला मस पे ना चाहिए पीपल मोबाइल में होन red की पे मोचला ना red की पे मो red कोई पे हम red अपना म्यूजिक को दियो तो principal हो के वाला तो दियो 11 1 by 9% चला ना 11 1 by 9% को ना ले पे हम 1 by 9% चला था ना 9 कोई पी देता हम principal देता सो ले principal जो 9 अब को मिजान हम for 2 years for 2 years कुम्नियाती हो तो तेरा कुम्नी हिला चुन principal जी square बोल देता चलो ना 9 9 जो 81 CP सोता हम principal सोता चो principal assume कि बोल देता 81 हिस्सा होता ना कुम खत कुम नीदियम कुम्नी हिले अपना चो rate जो rate दियम 11 1 by 9% 1 by 9 times तीन चलो ना
1 by 9 of 81 ko jat ham 1 by 9 of 81 ko bola le jat tam 9 interest to 81 la jat mana sanam kum khana ko mu chana kum khana hi ko mu le kum nia yong ko mu chala na interest ke bang chala na somge la khara pra interest kha be mu ele chin compound interest ya chu hi chung ang hi interest mu ke 1 by 9 ma mana 1 by 9 of 9 ko jat ham 1 na 1 amai chukota complete figure ta na a question in ppm compound interest ko jat etiam 190 compound interest ko to chalanga hai compound interest ko pire tam 9 plus compound interest ppm chiton ji ka ti chala na simple interest ile pide ham 9 plus 9 bo na compound interest 9 plus 1 jat ham che 19 compound interest ko jat ham 19 na compound interest mo jat pm cha hi 19 ko compound interest ko 19 ko rupees 190 piu chuna le 1 ko jat de tam 190 divided by 19 10 na 10 rupees khachu chengsom wat sa na cho aju tile principal aju somge le khachu principal holen di chuna principal holen tile somge le khata chuna principal somge le kha ko chengsom ma ka bol di chuna e jo khat velo chu chengsom hela na 81 times of 1 to 81 chala na 810 hi pyam principal ta na amount la principal plus compound interest diya na principal zat ham 810 compound interest zat ham 190 diam 0 plus 0 ko 0 9 plus 1 is 10 na 8 9 10 1000 rupees 1000 chu pyam amount no ma ham nom ta chen ne thi nom ta chana and suppose if simple interest kitel if simple interest is 320 rupees kitel la 360 जो तो ना 360 रुपीस से तलना इपति होल्ड हम रेट के बंग रेट अपना के पदियो प्रिंसिपल के बंग ता ना रेट यूसी के बंग ता बोना फिगर यूसी के बंग ता ना एचा ही बोना के बंग ता रेट जो हिजा अपना लो प्रिंसिपल हिजा लो इंटरेस्ट के बंग ता ना हिजा हेता एवं असुम वैल्यू जो यूनिट वैल्यू के बंग ता लो ना सिंपल इंटरेस्ट पे हम चाहिए first line is simple interest interest chunga interest kilo compound ya na hin kya ho ja hum 9 plus 9 ko simple interest 9 plus 9 ko 18 jala na jam 9 plus 9 ko 18 alena mon se 18 value chu asoma ja hum rupees 360 na 18 two times na 20 times ta chuna le one unit chun asoma chu rupees 20 ke bang cha जो तेले 81 यूनिट जो प्रिंसिपल चला ना प्रिंसिपल 81 into 20 हो जाता हम 0 2 1 is 2 2 is 1620 से पे हम प्रिंसिपल था ना अमाउंट जो पे हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल जो जाता हम 1620 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जाता हम सिंपल इंटरेस्ट जो 18 जो ना सिंपल किपी है ना 360 Kabolaile 06786789190 net mam no mam ele suppose if second year compound interest is equal to rupees 1000 rupees 100 tikta if second year sim compound interest ko rupees 100 le principal le amount hold le piti hold do tam rate apana koi hold chima maso ke chala na
rate को 11 1/9% का बोला ले rate को 1/8 होता ना ये जो principal अगला दिन कुमज़ार हम कुमनी हिला चुन का square आले पे हम 81 सौ कितना ना कुमनी rate जो हम 1/9% चीज़ ना 1/9 का बोला ले 9 होता अब ना ये rate ना कुमनी ना ये चीज़ होता ची figure constant चला ना rate constant है लो second year compound interest CPM ले चाहिए second year CI second year compound interest 2 year gitu loh itu second means kumni na pao se kumni so hello kumni na pao che kum khanda chala na che kumni na compound interest piham 9 plus 1 de chala na jam 9 plus 1 is 10 is then jo some value as an rupees 100 jam and one value to the term rupees 10 मतलब principal ही फिर ताऊं 81 चला ना 81 into 10 is rupees 810 amount को ले rupees 810 principal plus interest या ना 810 plus simple interest हो जाते simple interest की hold all ना hold on compound interest amount plus इतना simple ही दिमाग से compound interest hold लो second year को इपी और हम तो find the principal and amount अति चुना compound interest की पेज लो ना compound interest हम second year आते जान हम जी second year आते 100 ही लगा था ना second year हो जान हम 9 10 चला ना 10 to 100 ही चला ना 1 to 10 rupees 10 जो था ना compound interest आते ना compound interest अहिंग क्या जान हम 9 plus 9 plus 1 जान हम 19 ना 19 is 19 to 10 जान हम 190 खप ना 0 9 plus 1 10 1 in hand 8 9 10 कि बना 1000 जो आप पता के बांध ना लेकिन तो हम ले तो difference कितना ला if the difference of CI and SI is rupees 20 compound interest और simple interest की खीना जो rupees 20 ले principal ले amount hold interest भी रहता हूँ simple interest पे हम 9 ना compound interest पे हम जिसे चला ना इप्या की खीवन हम वन आगे खीवन चला ना one value to rupees हम 20 ले principal जो rupees value हम 81 जो 20 times का बोले 20 times ये आचो ना जब हम 0 0 2 1 is 2 2 is 16 1 is 2 0 2 principal ताचो amount ला amount है principal plus interest दे चला ना इप interest हम compound interest हम simple interest हम compound interest वाला तो ये जो compound interest है बोल जब आना principal plus compound interest ना principal तो जान हम compound interest जान हम one value तो 20 चलो ना one value तो 20 rupees है compound हो जाए हम 9 plus 9 plus 1 हो 19 below दो हम 19 into 20 to multiply तो जान हम interest हो 380 ना 380 का कमाल है जासो तम से 0 8 9 10 0 3 0 2 2000 से amount principal हम 3 cùng thông báo chỉ ta bằng chỉ giá điều nào nó ai bằng à chỗ chỉ là họ interest kiểu pa họ cái khi 잡지 cho nó bảo thế nó đi khăn nó sẽ pin về tao à diagram mai draw vào cái draw kiểu nó mà na tuần question khác modify nhá question khác modify tạo thế sẽ tạo rate ra là được không
result adu ham 25% na. Find the difference. Find the difference. Find the difference of compound interest and simple interest earn, है ना, earn on a sum of rupees 1000 ये होता 100820 इधर हम 25% 25% for 2 years. Piti बोले हम चाहिए find the difference of compound interest and simple interest earned in a sum of rupees 10% for 2 years. Okay, real result हम से पेन रेट आकर पता चलो ना. प्रिंसिपल क्या देंगे 25% 7 by 4 मतलब प्रिंसिपल के लाद चीज़ देता 4 का स्क्वायर दे जिसे नाम तेले कुम्नी या कुम तुम्हें पता तुम्हें इज़ी ना 4 स्क्वायर 16 हिचे प्रिंसिपल था सो प्रिंसिपल था पता सो कुम ज़र हम कुम खात कुम्नी ना रेट चीज़ हम 1 by 4 times चांगी 1 by 4 times ना 1 by 4 का multiply याले पिसोम 4 चांग 4 सो चांगी 4 सो हिचे पिसो रहता 1 सो रहता सो 1 by 4 times of 4 तो 1 है ना. अल्लाह difference with compound interest पे हम simple interest पे हम simple interest को 4 plus 4 चला ना ये compound interest 4 plus 4 plus 1 ना 9 difference is हम चीज़ कती yang थी चला दायरे का ना ये वन है थी ना जो वाचु बेला का जी चो difference is है त्या माहिन find the difference all in this so when he hold in this principal is है त्या माहिन 1000 this so principal is no 16 rupees 1000 ना 16 rupees 1000 this 16 value को 1 rupees 1000 हिले समाज ना 1000 हिले 1 unit को ये ताम 1000 divided by 16 ना rupees. Difference of compound interest simple interest पे हम 1 दिया तो simple interest minus compound interest पे हम 1 value पे हम सिमा माइज 1000 divided by 16 rupees. calculate थे इलाला ताम पी थी ना इतने तक concept दान जो तो तेले कोई शक्का बोलेंगे तेरे ना बोल दे वाले ngataw to ना कोई शक्का बोलेंगे तेरे ना बोल दे वाले compound interest basic ngataw te आज ये जो कम थोमा जों जो अलहम पे की cover साइट है कम थोमा जों तो बांझी हैं तो if a sum of money is lent at 20% for 2 years at compound interest ना simple in बोलता तो compound interest आले रहते थे ना find the question number 1 आचो principal principal hall lang and nacho amount athum nahi p hold you ham difference between compound interest and simple interest ali nahi second year
simple interest hold lo thizula na simple interest sai hold lang ang anai pi hold ham compound interest hold lo thi compound interest chan cho hold jing ho aban a group na chan hold ham group na hi second year compound interest ko hom bol ding bonga nomvam king ka bol tam red hi pham 20% chipam red hi 20% hi le 1/5 to na 1/5 tin na chalo na principal chapa lai mat deu ta cha 5 chu kumni hila chun square le piso tam 25 so ta na kumni ya chu kum khat kumni na ale 25 chu 1/5 ka bola hile piso dham ka multiply ile 5 mo de na so 5 de ta na che ka bola le 1 ta na ale chu question nin do che pyong find the compound interest find the if the sum money lended compound interest is 250 rupees 250 rupees here le okay kichai ta chuna question hello find the principal de chuna principal if the sum to principal yung chula na principal 250 yung chula na principal is rupees 250 na diam principal je is mutabam 250 ta chuna sum to principal ki bang amount here principal plus 250 plus compound interest na compound interest हम 5 plus 5 11 था ना which is 1 unit is at the term 25 है 25 unit को rupees also 250 कितना है ले 25 10 1 unit ही rupees 10 थी ना या ना so तेरा चुन 10 आकर multiply सो कैसे ना 11 into 10 जम 11 into 10 जिसे से compound interest था चला ना 11 into 10 तो ज़्यादा हम 110 compound interest के ज़्यादा हम compound interest इस लंगा ही rupees 110 ना चला ही amount आचो principal तो को माले 360 rupees ना simple interest ला simple interest का से चला ना 10 ना 10 चो 1 unit value तो ज़्यादा हम 10 ही ले rupees 100 I am tam simple interest to rupees 100 difference between CI and SI chala CI and SI difference पे हम 1 चला ना 1 value चे पे हम 10 है rupees 10 बता सो ना अब आना second year compound interest हम 6 चला ना 6 value चो 1 value चो 10 ही ले 6 value चे बता rupees 60 10 टाइम्स का multiply है ना rupees 60 abona rupees ngan cho so rupees ngan na rupees nam tere unit pi rupees is hota chala na हम question clear होता हम जी मैं अच्छी ले चलना बताते